Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Anto na aso giiran pa magisiyan, makapantag kututula mala, aso masusubag siranon. Ustayan, so tutula mala na giyuto so kakuyag ko uriano kapatay ko tinduguno katada, ugayid na aya tindugu mujahid na skanian sa Quran, ugayid na aya marayag na so paganayas kaniyan so kakuyag ko alungan na kiyama aso masusubag siranon. Saad na mapaparatiyaw na adumpa na sumasangkaon. Sa sukiya pa kaumaangkanan na katero saad na mauri alungan na lininog so paratiyaw mga musyrik aded na kakuyag ko mauri alungan sa ini pamamasayran to. Sa giiran ni pamagisay sa isuwi-sawagu ito ko Quran agusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apsempay ron ko mga tao. Sa ini pamamasayran ubaad na mauri alungan sa dataro kini pamamasaan ni ranon ubaad na Tuhan na isa-isa. Kadiniyan kong kaangkusan sa mga kaadeng ko giikang gira-giray. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Di kaketukawan ni Randun. Oriyan yan na di kaketukawan ni Randun. Ustayan, sa piyamagitaan siran wala subhanahu wa ta'ala sa mabas nga pagita, sa pitero yan, adi kaketukawan ni Randun, oriyan yan na di kaketukawan ni Randun so kabubenarian. Giyang ko to akaturwa di, kalla nakaturwa karas nga kadadalaman sa pagita ang mabagaragu rarang ito giituro. Na ay pandapat ka amay kasudin swala subhanahu wa ta'ala amya nga din na aya kararang ita nagumigay sa pagita ko manusia. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada. Bamida mabeluy sulupa ang makakayat. Gusto mga palawa mga lapak. Ustayan, migip man swala subhanahu wa ta'ala sa mga ibarata karina ko mga kaadniya na so kasasandengan ng manusia, adatar o langit agusto lupa, so gagawi agusto dumdo, agusto mga palaw amapayag karina ko kaya pangadniyan, kakalo-kalo o makaparatiya sa manusia ko mga suguan wala subhanahu wa ta'ala, inipakawit yan na minggulalan ko mga sugu yan nakikasasarigan. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Guinad namis kanuang gaganapa ang mama agububay. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Gubielo yami so turugi way didka. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Gubielo yami so gagawi iya sapang. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Gubielo yami so dunda way pupangawiyagan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Gupiterong balaya namin so kapuruan niyo sa pito ang mga babagra langit. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Gumiadin kami sa solo ang makadag so alungan. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Gumiakaturong kami pun kung mga gabun sa uran ang margsi kadugayas. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Kaana meron mapakambuwa taod, uniin agu mga ngutu, agu mga asinda ang mga ririmpoong. Ustayan, gupuun maaloy sa uniin, alhab, na ayabanta kon na so pamumulaan na ibabaso kaigira piragu na pedap kagarab so kayo niya na dataro ilaw, kamais, bantad, tikap, kudalis, agu so salakauron, aso kapamulaw na bituan sa ziraa. Supman so pamumulaan na tatap so kayo niyan, na dataro kurma agu so anggur, na aya kabetua ko kapamulaon na girasa. Apalayad nanan kamamasaan o manusia so kapkuwagyan, agu giinyan kang gunaan ko kibabatugian, na di niyan mapamimikiran o antaa imyad nun. Gusi ko hadis na inaliw niyan so kapakang gaya guna o girasa agu so ziraa, apang galabak no manusia. Inna yawmal fasli kana miqata. Mataa na sugawi iya kagintas na miad na matatandus sumasanian. Ustayan, giyanan suri na yaganang kaiya dunia awaraan ap kilay manusia,
na amay kamaw maso alungan na kiyama na pemberupa magali nang kaiya mga kaadin sa pengaalin so kibubetadian sa kebeloy su dunia aknadin ubas kanian su dunia akalalaya maniran kaku maso gawe iya kagintas sa makapsibaya unso miarati ay aguso sumyangka so gawe iya kagintas na giyuto so kapelumpukan ako langwa na kaadin sa umani isa na itupi ko padiyan sa sumanusia adarwa kakukad na niya na timuun siran ipoong ko Adam na tamang ko kapusa na pagtaw na indundag siran ko naraka asa sa gurumpong siran. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا Sa sagawi iya iyo pensubugi yung namakaw makanuwa sa sagurumpong. وفتحت السماء فكانت أبوابا Gulakaan sulangit na maad na mga pinto. وسيرت الجبال فكانت سرابا Na ikayuntong sumanga palaw na mabalaw iya lupa pakaalong-along. إن جهنم كانت مرصادا Mataan na sunara kaalandong jahannam na miyaad na mag-ayan. للطاغين مآبا Arak ko mga beradu sa akin dudan. لابثين فيها أحقابا At tatapsiran sa mga lalunduwa masa. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا Sada ketaamiran na matenggaw guda penakinumun. Arwar samayawa igagu mga dena. جزاء وفاقا Belas sa dumadait. Ustayan, gina ni betadu mga tawa sumiyang kasiran agu dumadait kiran susiksa ay imagay kiran wala subhanahu wa ta'ala sabab kukiyasang kairan. إنهم كانوا لا يرجون حسابا Mataana miyaad sirana da arap nirana kaisip. Ustayan, rinayagan dinanano alungan na mori ko kiperupaan niyang kumapembetadro o manusia amyungkir. Sabigan tanudin wala subhanahu wa ta'ala sa sendud sa ditanudin kapenditan kalangwa na o kita kakesabuta tanu ko siksa iyang ko alungan na mori na palayayan din piyakang gulalan sa pisilin salinian agu pisekan talian so langwa na ibarat sa pantag sa kasabutaw no manusia na amay kadisumabut na rako ginawa niyan sa dinian kapanenditan swala subhanahu wa ta'ala kami ay po sa din so lalangan niya ng maliwanag sa tama na maliwanag. Saya na din so manusia abbabali ka pamimikiran at tanturo na piyakarinayag wala subhanahu wa ta'ala so mga ibarat ko kasabutan niyang koturuan na daniyan din lilingaya na amay kamakaw masa hadapan ukad na niyan na pemako-pakot sa kapanaubat yan na kagiyamiyay po sa din supot-poto kapanaubat sa matang kadaitagun skanyan kunaraka. So kafir na dad na kaprilay ron sa alungan na mauri. وكذبوا بآياتنا كذابا Gupya kambukagiran sa mga tanda ami sa sampur na akapakambukag. وكل شيء أحصيناه كتابا Gulang na siya'y na inisipamiskan yan sa panuratan. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Natintimin niyo, so siksa kada ay pagumanamir kanu arwar sa siksa. Ustayan, ketarima wad na akalya na si isa amauri alungan na mapia ikatiya kaguro kung mga kafir sa kapemangniran sa limu ko Allah subhanahu wa ta'ala na diniyan siran din ipangalimu sabab sa miyada kiran so kita kikilimu ungkiran kaswallah subhanahu wa ta'ala na mauntula di pendurat sa pasad. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا Mataan na adnar kumiyaman ang gila aapasa ang mga asinda ag mga anggur. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا Agu kipa mumunula na midadari ang mersirsa mga karumayran. Agu mga beswa sumusulapay. Ustayan, giyuto sudaya ang kusurga abagyan ulangwa na miyanang gila kung mga dusa apad kumiya maratiyaya. Umaniya nalawin so kasurgaan na maaliron so sirong agus so mga pakadenggawa panginginuman. Kari na uto sa sumasanatan tud na mayaw ko kasusurat sebu apoy unaraka. Na dataru batap kirupa ang kutwa katenggaw usurga agus so kapakadenggaw o panginginuman unsang kutwa kagagedama ko kayaw.
awad na kasirungan na ataga kayo na mandun so kasurgaan na ayapan ubaton makapanginom sa mga dedenggawa panginginuman. Gina ni okay to Quran nagiinyan pakandayagaan sunara ka agu susurga. Sumapia agus sumarata kaan gi maka semilis manusia adna akalianu andoon perampi kudu alala na pagukitan yang koki bebetug. Sasukan duka-dukau ku dunia na kadedeke ke bulusanian. Naso katebua karagu kasawit ku dunia adaun so paratiaya na naraka aunganian. Giang ka iya dunia na ingeda pembesokan na perasa-rasa yang ko mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naso alungan na mauri na ingeda ka peragun. Sa sadin sa inimbesok kaku dunia na keragun karo subalasian. Sa sumapia agalebek na balasian sumapia. Na sumarata na marata. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Da akan girano nakateru wa ilang aguda penakabu kegu nakateru. جزاء من ربك عطاء حسابا Belas sapuungku kadna neka apamu magaya na isipan. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Kadna no mga langit agus lupa agus sungani na madadalam ko pagaltangiran na dua. Asul bilawa na makalimuon na daar kirano na kimbitiarain. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Sasagawi iya makatindig su Jibril agus su mga malaikat asi sa apsiran. Ada makaptero kiran inun tabu sa idinan skaniano lebilawa na makalimuon ko kaptero. Agu makatero sa untol. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Giuto sugawi iya benar. Nasa tawa mabayana kuwaku kadnan yan sa kenduda na apasa. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Mataana inilalangamir kanua siksa amarani. Sa sagawi iya may layo tau sungani na iniduwagong bala alimanian. Supinggalub kaya na mga dusa na maturo o kafir. Auba ko bumimbalo iya bayanak sa diya ko masiksa. Ustayan, ginan sokap simalawa o kafir sa ubabu inad na bayanak adi ke sumarya agu di kaisaan ko alungan na mauri. Giuto sumasa amatang kedian suka kesiksaan sa maylain niya na sumu'min na isibay siran sa maawat siran ko siksa sa ayabu malambaon na so kafir. Tantud na mala alimu Allah subhanahu wa ta'ala ko manusia, apalay iyan din siya waan nagupiak kaliwan nagsulangwan na betada mapunggulaw la sa alungan na mauri, kaanian ka pa ng gilai, na sayanad na binatang so kadaklang ko manusia, adiran kesabutang kaya mga limuukad na niran, na sudataran na manusia, na ino, adna ka kepatotaki kalimuunun sa alungan na mauri. Pangnal ko sura. Giye iso sura ang matatampar sa lumbag kumasa o mga Muslim sa Makkah so kaya turunian, na mauunaan yan so sura al-Mursalat, na maurian yan so sura al-Insan. Aya mala abendingan niya na sudun sumaan na upatuginan niya na sututula mala. Agyuto sugi ipamagisa yung mga pananakoto sa pantag sa isuwiso. Kana uba pangilay sa amadan. Gyuto so betadu mauri alungan na iperupan yan subung talian. Gusto mapum betadu pagtawa miyong kira gusto miyaratiya. Mada kala inaliw niyang korinaya ganuwaraan na sulala yung kasasandagan ng manusia sa gagawi idumdo, kauban yan makwa at tumaagulalangan sa makaparatias kaniyan. Sa inpo siyang kubetadu mga tao kukapangukum wala subhanahu wa ta'ala, amap si malaw o kafir a ubabu mimbelo ya bayanak sa di masiksa. Inituron sa Makkah, aaya kadakla ayat niya na 40. Tumiuron ko uriano sura al-Ma'arij.